يا رمضان يا رمضان جئنا إليك بالغفران يا رمضان يا رمضان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yahdlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur, dan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bersalawat. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang penuh mubarakah ini, kesempatan yang berbahagia ini, di video kali ini kita masuk di konten inspirasi. Ya, memang hampir mirip dengan ceramah, tapi ini inspirasi. Yang ingin kita bahas pada video ini yaitu tentang Ramadan. Menurut beberapa penerjemah, ada yang mengatakan bahwa Ramadan ialah membakar atau menghanguskan. Tegena masukna arti Ramadan engkau tahu betuangi maka da iya Ramadan makangu membakar aga na nafamangu duan rupan dosana rufa tauwe ania sininna juku angkai anu harangnya tamar lalan na watak kalena iya naro namangu manang nafamangu manang ulan Ramadan. Kemudian bulan Ramadan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqu minan nar. Malam pertama sampai malam ke-10 rahmatullah, pammasene fong Allah Ta'ala. Akkuran monro na paturung na patak bollo-bollo manang pammasene fong Allah Ta'ala. Jadi yana idi ilalung pammasene fong Allah Ta'ala. Nasa bakde na tama suruga se dia rufa tahu. Narikode na lulungai pammasene fong Allah Ta'ala. Sedia kisah mungkin kasih ditahu ahli ibadah maloban ni batue na sujuki macahaya timunna nareko masikri nataro edana apalan na gangkana joke mangolo ri Nabi Musa nasabairo Nabi Musa alaihi salam angka mujizat na wadi bicara si bufang Allah Ta'ala gangkana joke mangolo Nabi Musa makada ifuang angke ataku megalada na nasa ngapalan na majek ko ni batuin na sujuki macahaya timuna na reko masikri suruga aga kira-kira nonroy bali fong Allah Ta'ala makada Musa padangi yaro umakmu makada binenge iyaro umakmu mas sempajangi nakarana melo mita masuruga baun na suruga dek nule memoy gangkana masigai Nabi Musa jo kepadangnya umat na maka dia Allah Ta'ala bendenge mas sampaja ko na karana suruga mi makata dia na mutama suruga gangkana maka da si umat na Nabi Musa na sabab makasing fahan na maka day taro na tama de utama suruga taro na tama rilan na neraka aku famasena mo fang Allah Ta'ala na furiyo fang Allah Ta'ala tama karana ka set di bawah farelokku taro malokku tubuku gangkan na wadi ngututu pintu narana kadek nagagawa di tamu mundriku leso si fenga pangulut Nabi Musa padangi fang Allah Ta'ala makada fuang taro ni tama ranaka ko famase tak muah aku tafuriyo ini tama rilalan naranaka set di bafare luana falopo itu bunna gangkan na tutu pintu naranaka dek nagagat tama mundrina makada fang Allah Ta'ala padangi umak Musa makada yelek ban na utajang oleh rumahmu padangi maka dia rumahmu di surga. Angkat tu narampir dia kisah ahli ibadah tu resermundin fang Allah Ta'ala mangulo ni makadai pada taman ori dalan ni surga na karena fam maseku matte yunang ya ahli ibadah dewe lo tama fuang surga na karena fam masih tak melo kata ma surga na karena ibadahku
Karena maka Allah Ta'ala malaikat ada pertimbangan. Malah ni malaikat timbangan timba ingi ramalak na pasti timbangi matan na suwali tega kira-kira matano. Walhasil riwatan na minre na timbangan ni ternyata lebih matano matan na siwali na iya ibadah na 50 tahun ni. Yang karena maka Allah Ta'ala melo no gatama suruh nakarana apalam mo. Jadi makukwe tama no rilalan na suruh nakarana famasi. Ne kenulen ka to makada dalam pikiran na makada magampal dami pala kalau kita masuk surga. Famasi na po Allah Ta'ala isapa naman dito makasih yang tidak semudah itu bosku. Fakku cara na melo ilolonga famasi na po Allah Ta'ala ako de meto ng kato beribadah. De nang kay figo ifarintana po Allah Ta'ala. Fakki cara na kira-kira melo kilolongan ni famasi na po Allah Ta'ala. Kemudian bagian yang kedua yaitu wa'au satuhu magfirah. Malam ke-11 sampai malam ke-20 aku munrat dampen na Allah Ta'ala. Nafa tak bolo-bolo ya dampen na Allah Ta'ala aku mun tak buka dampen na. Aku ni dia lah kesempatan. Jadi megay atas salat tak jak lalu nang kenarian lufa untuk melo dampeng. Untuk melo doang. Lori Allah Ta'ala sarekom mengisinin na iya rodosata. Purer ya sarekom mengiya rodosata pura di pego. Pwede na dampengi Allah Ta'ala. Narifegau sinin na perintangnya dan niya ininiri sinin na napisangkan. Kemudian bagian yang ketiga yaitu wa akhiruhu itkum minan nar. Mapamula malam ke-21 natu facap kurang akor monro nalawai ki Allah Ta'ala boleh riafin neraka. Kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rilalan hadis na makkade man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Artinya barang siapa yang melakukan salat tarawih dan rasa iman dan ikhlas maka diampuni dosanya yang telah lewat. Insyaallah narik ku ifakku guna madecing yulan ramalan wadiki mancaji tomu wadiki salama rilino lebih-lebih pamatir sermun dari Allah Ta'ala. Bahkan ya ulan ramalan termasuk ulang fangulunna ulangnya nasabah fangulunna tu as-soy as-sujuma fangulunna ulangnya ulan ramalang fangulunna wanni ya naritu lailatul qadar engka mana rilalana ulan ramalang ro jadi ifakki guna madece memen ya ulan ramalang wa ta'lamu ummati ma fi ramadana benenge umatku nafahang ya aga natangka ulan ramalang majapuk nilai sinin na ulangnya mancaji ulan ramalang manang. Jadi iya ro di umat sallang yang nareko ifahang maka da iya ro ulan ramalang ulang engalang. Malah di perumpamaan dari pegawai ya pegawai negeri tanggal sidi tanggal 2 mata rimai. Makutone ro idi umat sallang yang nareko ulan ramalang ulang engalang aku ni romon ro tak bolo-bolo apalanna nareko angkari figop decing. Nasabak engka namo fa Allah Ta'ala na werek kiri asangnya umur malampe. Aja na to mega bicara. Aja na mega jama-jamang ifego ya de enak kiguna. Nasabak de tu na yamana tahu wadi na rapir ya sang ulan ramalan. Idi maku kerate ulan ramalan kaki pak kuna madicing. Bahkan rilalan ulan ramalan onro na fojin na Allah Ta'ala atan na sinin na yaro ifego na fallik culik cumanang ya palan na. Mangaji ki malapi-lapi apalan na masikir ki malapi-lapi apalan na. Bahkan riladan na ulan ramalan pero pintun na suruga tak buka. Jadi besar kemungkinan besar angka ki wadding pego syagay igana amalan sarek komang waddik ki nakaturunga famasay na Allah Ta'ala waddik kita marilalan na suruga. Nah ika iya ko sakata ya desa na fuade makkada niga muka. Jadi betuan na ada idi matong muka pintu na suruga. Narek ko si mata ang kakipego amal-amal madecing makkigune riseseta dan niya makkigune lauri fadat tarufatau tak buka pintu na suruga. Makutopar pintu na ranaka tak tutu. Jadi kecil kemungkinan untuk pegok ki anu masalah. Kecil kemungkinan untuk papole ki dosa. Nang kadek to na fawi maka niga tutu ranaka. Niga tutu pintu na neraka. Betuan na ada jadi mato tutu pintu naranaka jadi mato muka ya. Narek ko isadari aleta
DC mituli fego insyaallah itu tuh pintu narana mereka terus narik ko anu masalah mituli fego anu majak mituli fego gangkan na idi mato tu muka pintu narana jadi sini na sila suratku yang kiri masih ini dari fekalab diri Allah Ta'ala le sikoni kafang wedding riala ada rilalan na iwattu sebagai kesimpulan makada pada ipahaman itu kafang makada iya ulan ramalang ulat kami nama lebih nafa tak bolo-boloi pemasih na Allah Ta'ala nafa tak bolo-boloi adampan na Allah Ta'ala nania na wereki Allah Ta'ala sarik ko mga wedding na fabilaiki fo dari pacalan na afinaraka nania narek ko kakimat tunru-tunru rilalan na iya ulan ramalang wedding ijaji nak dan pengamanan itu santa Allah Ta'ala amin ya rabbal alamin Allahumma afiq ila qawmi tariq billahi taufiq wassadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh